Odrastajući nakon Drugog svjetskog rata u Šamcu kao 10. dijete u porodici Tabaković, Zumka ni slutila nije da će život odvesti u Holandiju, gdje će gotovo cijeli radni vijek provesti za volanom taksija. Ali znate i sami, život piše romane. Zumka je oduvijek bila pustolovnog duha, radoznala i spremna za nove životne izazove. Tako je te 1970. godine, iako sa karijerom uspješne rukometašice i stalno zaposlene u Narodnom univerzitetu, odlučila da otputuje u Holandiju gdje je planirala da radi sezonski posao 3 mjeseca. Međutim, sudbina je odlučila da tamo upozna Marokanca i da sa njim zasnuje porodicu, ali i da mu se pridruži u taksi službi. Ja sam taksirala u vrijeme kad su djeca u školi i navečer. Kad djeca spavaju, kad neko zove, ako je čovjek kod kuće, onda ja idem. Tamo sam polagala vozački, 74. dobila dozvolu. Poslije godinu dana, pošto mnogi moji prijatelji Srbijanci koji su vozili do Srbije, do Grčke na odmor, polagali su kod druge autoškole za kamion, nisu mogli položiti. I ja sam otišla kod Holanđanina da se upišem, da ja polažem za kamion. I vozila sam samo 3,5 sata. Ali nije bio što su vožnji, nego u teoriji. Druga autoškola im nije objasnila da kad polažeš za kamion da ima drugi dio teorije. I ja sam njima to iskopirala, papir i dala, poslije kogod je polagao, položio je. Zumka se nerado sjeća neprijatnih situacija tokom taksiranja, budući da je tada bila jedina žena taksista u Maldenu, gradu sa oko 11.000 stanovnika. Ali zato rado priča zanimljive anegdote, posebno one kada je vozila u poodmakloj trudnoći. Vozila sam, a i s jedne strane mogu reći da je bilo i pozitivno. Vozila sam, na primjer, čovjeka koji mađarski govori, sad ja ne znam gdje je živio, trebala sam ga u jednom mjestu 20 km voziti, ostavila. On je meni dao duplo više pare nego što je na taksimetru pisalo. I ja da vratim kusur, kaže ne gospođo, to je za bebu. Drugom prilikom isto iz mog mjesta, možda 300 metara od moje kuće. Vozila sam čovjeka samo 5 km, on mi je platio i 3 put duplo. Kaže razlika je za bebu. Znači, bilo je i lijepih momenata. I to sam ja mužu ispričala, da bi on jednom u nedelju vozio tog istog čovjeka, starijeg, violiniju svirao, bio je poznat u Holandiji. I on je samo možda 300 metara do prve kafane vozio. Ali mu je rekao, zahvaljujem se što ste mojoj ženi dali više para za bebu. I kad je čovjek došao, kaže, izvadi ovo iz džepa, kad je izvadio 100 guldena, to je otprilike 100 maraka. Kaže, zašto? Kaže, to daj ženi, kaže, nek ostane kad je tako iskrena bila. U vrijeme dok je živjela i radila u Holandiji, Zumka je bila i društveno aktivna. Svojevremeno je bila tehnički sekretar u jugoslovenskom klubu u Nijmegenu, gdje je pomogla i u osnivanju folklornog ansambla. Također, ljudima sa ovog područja pomagala je da savladaju jezičke barijere prilikom obavljanja administrativnih poslova, a zbog humanitarnog rada o njoj su pisale i novine koje izdaje Crveni krst. 90. godine organizovali smo Benelux turnir. Prije se uvijek održavao u Belgiji, druge godine u Luksemburgu, a treće godine u Rotterdamu. 90. godine Rotterdam je odbio. Onda sam ja ubijedila njih u upravi, ja sam bila sekretar kluba, ubijedila da mi prihvatimo. Ne može, može i na kraju su se složili, pa smo išli u Brisel. Ja i blagajnik, i konzul, i predsjednik jugoslovenskih klubova. Išli smo tamo u jedan restoran gdje smo svi pili dočekani i dogovorili se da bude kod nas u Nijmegenu. I uspjela je, super. Zumka se u rodni Šamac vratila prije 6 godina, a tek što je završila opremanje kuće, u maju 2014. dogodila se poplava. Iako je sve bilo potpuno uništeno, ona najviše žali za fotografijama porodice i dragim uspomenama. Uz pomoć kćerki sve obnovila i okrenula se vedrijoj strani života. Penzionerske dane provodi u druženju sa prijateljima i dugim šetnjama, što je, kaže, njen recept za zdravlje u poznijim godinama.